салому дуруд ба мухлисони Барселонаи бузург. Яке аз рӯзноманигорони Испания Адриа Салведила гуфтааст ки аз Ла Лига ба мо хабар доданд ки фонди маоши футболбозони Барселона дар мавсими оянда ба 400 миллион евро хоҳад расид. Айни замон ин фонд танҳо 97 миллион евро аст ва дар Барса чӣ гуна онро дар як мавсим ба 400 миллион евро мерасонанд. Ин ҳама нақшаҳои Лапорта аст ки ба хотири Эрлинг Холанд беҳтарин маблағгузоронро барои Барселона ҷалб дорад. Ракутенро ширкати Spotify иваз хоҳад кард ва ҷои Бекоро ширкати Полкадот мегирад. Бо Spotify мувофиқи шартномаи 5 сола Барселона соҳиби 340 миллион евро мегардад ва мувофиқи шартномаи Полкадот бо ҳамин маблағ соҳиби 100 миллион евро мегардад ки дар маҷмӯъ 440 миллион евро мешавад дар 5 сол, ё ин ки 88 миллион евро даромади тоза дар як мавсим. Иқдоми беҳтарин аз ҷониби Лапорта. Ҳамин тавр дӯстон, мегузарем ба хабарҳои тару тозаи охир доираи Барселона. Дар сурати қатъ гардидани трансфери Алваро Марата аз Ювентус варианти Б барои Барселона, Абамеянг аз Арсенал мегардад. Усман Дембеле тасмим гирифтааст ки ҳамин зимистон Барселонаро тарк кунад, зеро агар дар даст монад то охири мавсим аз иштирок дар бозиҳо маҳрум мегардад. Расман тасдиқ кард ки ҳамлагари Вулверхэмптон Адама Траоре ба наздикӣ аз ташхиси тиббӣ гузашта бо Барселона шартнома мебандад. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Дӯстон, аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ба вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона тибқи талаботи сармураббии даста Хави Эрнандес мехоҳад ки ҳамин зимистон ягон ҳамлагарро ба имзо расонад. Ҳамлагари Ювентус Алваро Марата барои дастаи каталонӣ дар мадди аввал қарор дорад, вале амалӣ гаштани он хеле мушкил гардидааст. Ба ҳамин хотир каталониё варианти Б-ро аллакай дар сар доранд ва ҳамлагари Арсенал Пьер-Эмерик Абамеянгро ҳамчун ивазкунандаи трансфери Марата ба назар гирифтанд. Сармураббии Арсенал Микел Артета дигар ба Абамеянг эътимод надорад ва аз моҳи декабр инҷониб дар бозиҳои Арсенал иштирок накардааст. Барои Хави ҳамлагари универсалӣ будани Абамеянг хеле писанд аст, зеро футболбози мунтахаби Габон ҳам дар маркази хатти ҳамла ва ҳамчун ҳамлагари Канори ҳам бозӣ карда метавонад. Замони Абамеянг рақиби асосии Роберт Левандовски дар Германия буд ва ҳатто аз Роберт дида голҳои зиёдтар мезад. Дар Англия ҳам яке аз нишонзанҳои беҳтарин буд. Яке аз беҳтарин ҳамлагарони 10 солаи охир Абамеянгро гӯем ҳам хато намекунем ва онҳое ки ӯро танқид мекунанду ҳамлагарони мисли Душан Влахешро таъриф дар хотир доред ки дар гузашта даҳҳо Влахвеш ба як Абамеянг баробар шуда наметавонист. Трансфери ӯ ба Барселона дар ягон ҳолат ба даста зарар намеёрад агар мисли Дембеле ҳар нафас ҷароҳат набардорад. ҳамлагари Барселона Усман Дембеле то охири равзанаи трансферии зимистона эҳтимолан Барселонаро тарк мекунад. Дар бошгоҳ ба Усмон ҳушдор доданд ки аз ҳама роҳи беҳтар ҳамин зимистон Барселонаро тарк кардани ӯст агар шартномаашро бо даста идома надиҳад. Дар сурати то охири муҳлати шартномааш дар Барса мондани Дембеле ӯро аз иштирок дар тамоми бозиҳои минбаъда маҳрум месозанд ки барои Дембеле мушкилӣ эҷод мекунад. ҷонибҳо аллакай барои дастаи нав пайдо кардан барои Усман Дембеле фаъолият доранд ва яке аз дастаҳое ки ҷиддан хоҳишманди трансфери Усмон аст ПСЖ Фаронса мебошад. Барои Барселона ягона мушкилие ки то ҳол роҳи ҳалли худро наёфтааст Дембеле аст ки дар сурати аз даста рафтани ӯ роҳи қонунии трансферҳои нав барои Барселона кушода мегардад. Тамоми трансферҳои навбатии Барселонаро касофати Дембеле мушкилӣ эҷод дорад. Агар роҳи ҳалли дафъ кардани ин курнамакро пайдо мекарданд, Барсакайҳо боз 2-3 трансфери нави дигар амалӣ мекард. Ҳелаи ин ду макор бо агенташ Мусо Сисоко барор нагирифт, зеро ҳангоми ба Барселона омадани агенташ Сисоко дар фурудгоҳ телефони мобилияшро ҷониби камераҳои рӯзноманигорон намуда гӯё ки ба онҳо аҳамият надодааст нишон дод ки ба ӯ директори варзишии дастаи ПСЖ Леонардо занг мезанад. Аҷоиботи кор дар ин аст ки дар ҳақиқат маҳз дар ҳангоми ба камераи рӯзноманигорон наздик шудани Сисоко Леонардо ба ӯ занг зад ва тасодуф Сисоко ба ҷои телефонашро нигоҳ кардан экранро ҷониби камераҳо гардонд. Ин як намуди сиёсати ин ду маккор барои тарсониндани Барселона аст, вале онҳо фаромӯш карданд ки Бартомеу лохи Чумокайҳо боз дигар дар Барселона нест.
روزنامه‌نگار مشهور اسپانیا فابریتسیو رومانو خبر داد که حمله‌گر سابق بارسلونا آداما تراوره که عین زمان در دسته ولورهمپتون انگلیا برآمد میکند مسئله ترانسفرش به بارسلونا علاقه پورا حل گردیده است. طبق خبرها بارسلونا او را به اجاره میگیرد تا آخر موسم با بند خریدنش با مبلغ 30 میلیون یورو، ولی این بند حتمی نیست برای بارسلونا، زیرا در صورت نتیجه های نظرست نشان دادن تراوره بارسا میتواند او را به ولورهمپتون برگرداند. امروز سنه 28 январ تراوره رسمن از تشخیص طبی در بارسلونا گذشته با دسته شرطنامه به امضا میرساند. آداما تراوره را سال 2015 بارسا با مبلغ 10 میلیون یورو به دسته استون ویلا فروخته بود و اکنون او را اجاره گرفته به باشگاه برمیگردانند. با آمدن تراوره دسته را ترک نمودن дембеле قریب که حل می شود. با وجود این صبح امروز ژوان لاپورتا به مادرید سفر کرده است برای مذاکرات با رهبران دسته اتلتیکو اوید ترانسفر مراتا. اگر مراتا هم بیاید дембеле جان الوداع. نوبسته از آنه که дембеле می رود یا اینکه می ماند با قید گرفتن تراوره مثل فران تورس مشکل نمیشه، زیرا آنها چند میلیون یورو در فوند معاش فوتبالبازان به خاطر ترانسفر نو ذخیره کردند. حالا با بارسا آمده علاقه من آداما رو احترام میکنم، زیرا به خاطر با بارسلونا آمدن او 4 برابر معاشش رو کم کرده است. معاش او در یک موسم 2 میلیون 400 هزار یورو بود در ولورهمپتون و در 6 ماه باقی مانده او باید صاحب 1 میلیون 200 هزار یورو میگردید. اما در بارسلونا در 6 ماه او روزی شد که همگی 350 هزار یورو بگیرد. شما درباره این ترانسفر چی فکر دارید دوستان؟ حتما فکرهای خود رو در کامنتاریا نویسید. و اکنون یک رکلام کوتاه برای نفرانی که با این داروها نیاز دارند. باقی در امان خدا. شماره زیادی محصولات خیمیایی که ما استعمال میکنیم و استفاده تلفن و کامپیوترها با سلامتی ما ضرر کلان میرساند، از جمله ریختن موی سر، پس شدن ایمونیتت، نداشتن ریش، خرابی و سوس گردیدن قوای مردانگی. همه این بیماری ها رو باید برطرف کرد، زیرا سلامتی نعمت بی‌بها است. شرکت ازیا مارکت برای دوای همه این دردها داروهای طبیعی و باصفت رو پیشنهاد میکند. همچنین داروهای ما برای برطرف کردن درد معده و روده، پس شدن فشار خون، درد گرده و درد گلو کمک میکنند. برای فرمایش به رقم‌هایی که در روی اکران می‌بینید زنگ زنید و هر نفری که از نام کانال ما مراجعت میکند تخفیف کلان کرده میشود. آرزومند آنیم که همیشه صحت و سلامت باشید.